ngo kuko umuntu wacu inyuma ngo azasaza ngo ariko umuntu wacu imbere azahora abamusha. Bibiliya yantangaje yavuze ngo umuntu wacu imbere ngo azabamusha uko bukeye nuko bwije. Murabizi kuko uyu muntu wacu inyuma azasaza uko iminsi hayigenda azagenda yongeraho ubusaza akagenda yongeraho gusaza hamwe n'indwara zamwikubiseho umubiri ukaba nabi umubiri ukaruha ndetse yaruha agakonyarara yaruha kunama akazagenda yunamye uko iminsi hayigenda iwe azagenda arushaho kuguma gusaza n'intege ngeya. Bibiliya ikanyuranya n'ubushake bw'abantu n'imiberemerwe yacu iyi ikatubwira ngo uko buhaye buca tugomba kugenda dusaza ngo umuntu wacu imbere nawo azagomba guhinduka musha ngo uko bukende uko bwije. Sifa za Mungu. Bibiliya yavuze ngo nubwo kubabazwa kwacu kwigihwayihwaye kwa kanya kanone ngo kuri ko kwiyongeranya. Nijoro tuvugana n'umuyobozi yarambwiye antekereza amakuru kuntu yaje ndamubwira nti n'ukuri haracyari mu gikomere cy'umuzehe wiwe. Murabizi kuko muzehe ari wakigenda nawe yongeye kugenda. Bibiliya iravuze mwabasaza mwe Bibiliya yavuze ngo nubwo kubabazwa kwacu kwigihwayihwaye kwa kanya kanone kwiyongeranya ngo ariko icyo kuri ko gukora ko turemera ngo ubwiza ngo butangaje ngo kuko twebwe tutaza tureba kubiboneka ngo ahubwo tuza tureba kubitaboneka ngo kuko iboneka nibyo akanya gatoya ngo nawe bitaboneka n'ibizigihe kirekire. Pastor Gacumbi sagumye kuvuga ijambo aratubwira ngo mureke kubabara n'itegeko ko tugomba kubabara. Hari umugabo umwe muzamumwumva abenshi banasomye n'ibitabo vyiwe witwa ni Billy Graham hari ijambo ryiza yavuze yari yararwaye ngo arwara mu bwonko amaze ngo buce umuntu umwe ngo aramubaza ngo aramubwira ngo ese Billy Graham ubutumwa wavuze butangaje kuko yari gihangange cy'abavuga butumwa bakomeye ku isi ati wowe ndubona kuko ndozo utekereza kuko Imana yagize nabi Imana kugira ngo nuko wayikoreye nuko wasomye ijambo nuko wavuze ubutumwa nuko wabwije ubutumwa mu isi tubona kuko Imana yakoze ngo bidatunganye kuba yaremeye kuko ushobora kurwara indwara yo mu bwonko ukagaza igihe ugiye gupfa. Billy Graham ngasubiza ijambo ryiza banasifiwe aravuga ngo umubabaro ngo ni kimwe kigize ubuzima bwacu mu bigize ubuzima bwacu umubabaro ugomba kubamwe inya ibigize ubuzima umubabaro ugomba kubamwe. Imana ntiyagize nabi ngo kuko mu bigize ubuzima bwanje umubabaro nawe wari urimo kuko ngomba kubabara ngo ariko ngo icyo abantu barushanya ni iki ngiki aravuga ngo icyo abantu baza barushanya ngo ni uburyo twitwara muri uwo mubabaro ngo hari abantu baza bababara ngo bagatekereza kurya imara vuba ngo yumve kuko hari ukundi kuntu nawe yakora ngo hakaba n'abandi bazategereza isaha y'Imana icyo y'Imana ishaka ngo nico gusa turushanya ngo ariko umubabaro ni ngombwa. Pawulo yaravuze abivuga mu Bakorinto aravuga ngo bene data ngo sinshaka kuko mutamenya ibyo basinziriye ngo kugira ngo mutababara nk'aba bandi batagira ibyiringiro ubwo twemeye kuko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Duheze Imana icyubahiro Bwana sifiwe. Yesu yarapfuye arazuka. Bibiliya yavuze ngo ubwo twizeye yuko Yesu Kristo yapfuye kandi akazuka ngo abariko twizera kuko Imana izazanana na Yesu ngo abasinziriye muri we ubwo tumwizeye nimureke kubabara ngo nk'abatagira ibyiringiro. Pawulo ashimangira ijambo ryo kutababara ariko kandi ni kubabara ni ngombwa ko tugomba kubabara kuko tuba twatakaje uwo twari dusanganywe uwo twari turi kumwe umubyeyi ni lazima kuko uwo hazananiza n'utapfuye uwabunze umukababara siganazwe bapfuye utazongera kubona uzamusanga mu butoro bwera. Ariko kandi Bibiliya yavuze ngo ntimukababare nk'abatagira ibyiringiro. Imana ibaye umugisha mwihangane ndakundi two bivuga gusa ireme ry'ibyiringiro byacu ni muri Yesu kuko ibyiringiro by'ubuzima bwacu ni muri Kristo Yesu. Imana ibagirire neza amen. Mbanje kubakira mwese abagize uno muhana ni nabo bagize n'amatorero awugize ndabona mwese mwaje ndagiye ntondagura ngo iritorero amatorero y'uyu muhana yose yaje
kandi turi kumwe n'abayobozi bose bayoboye uyu muhana n'abakristo baje, nubwo bataje bose ariko abaje mwese bayobozi b'uyu muhana kandi n'abakristo bagize uno muhana, mwashoboye gutabara kuza ngo duhumurize bene data bagize ibyago. Ndabakiriye mu izina rya Yesu, ngo mwegere Imana mujye baheze umugisha. Wiyumve kuko nakwakiriye utavuze kuko hari ndagiye mvuga izina ry'umuntu cyangwa se ngo mvuge itorero runaka. Abagize uyu muhana mwese, abakuru n'abatoya, abayobozi bacu mwese mu cyubahiro cyanyu, turavuze ngo nikaze Yesu abagirire neza. Twongeye kwakira abantu bavuye mu mihana, ndabizi kuko turi kumwe nabo muri iriya mihana yindi baje batabaye, nabo sinogenda amenya ngo bavuye muri uyu muhana n'uyu, ariko mwese mwebwe mwatabaye ariko kandi muvuye muri iriya mihana igize no mu gituvo tubayemo, namwe ndabakiriye. Data mu ijuru akomeze kubagirira neza. Reka twakire bene data batakaje umuntu, pereye ku mwana we, namwe babyeyi be, namwe famiye rusange, ndabakiriye muri uno mwanya. Nongeye kubabwira kwihangana, ariko kandi nabakira no muri iki cyicaro no muri intambwe tugiyemo yo guhumurizanya, ngo mwegere Data mu ijuru abagirire neza kandi abiteho. Dusangire kumva ijambo, kujya ijambo rivuga dusangire kubabara, kuko ijambo rizavuga ngo tuzaturirana n'abarira, ngo kandi twishimane n'abishima. Nuko turabakiriye kandi twababaranye, ariko kandi tunihanganane twese, ibyiringiro byacu bireme, umunsi umwe uwo dusize tuzamusanga. Data mu ijuru bagire neza kandi mwakire, turabakiriye cyane. Imana ikomeze kubagirira neza. Hanyuma reka dusabe udusengera Imana, niturangiza turaririmba indirimbo imwe tuje kwakira umwigisha wacu. Kanakire Revera Mashamba natusengere, sabira abantu bose. Mana bakoze kubw'uyu munsi udasanzwe duteranye umugoroba muri ano masaha, uri gitangaza uzuhisha aba bariho ukajyana bagenda, byatumye duterana kubw'uyu munsi kubwo kubura umuvandimwe ku mubiri muri Kristo Yesu, bituma ducika intege iwabo w'umubiri, ariko hari ibyiringiro byo kukwizera. Nicyo gituma duteranye umugoroba guhumurizanya mu ijambo ryawe, kuko warabidusabye ngo nitwahura bene ibi tuze duterana, tumarane umubabaro, kubwirana amagambo y'ubugingo, kuko hatura atari iwacu ari mu icumbi, tubarara turi abagenzi bagenda. Nicyo gituma tugushimiye kubw'uyu mwanya turi hano, kubwa bene data bitabye. Turasaba kugira ngo ureme imitima w'Imana we, uremere imitima bacitse intege bose, abumvishe hano makuru, bahungabana mu mubiri, bahungabana mu buryo bw'umwuka, batekereza byinshi, ariko bagarure baha ibyo byiringiro byo kurushaho kukumenya no gutahura icyo wakoze muri Kristo Yesu, kuko umuzana arapfa arazuka. Nibyo byiringiro natwe tugendana, kuko mwene data ugiye bazongera bakazuka. Rero ukomeze tugiriye neza kubw'uyu mugoroba, imbaraga za Mwuka Wera zikora ibikomeye n'ibitangaza, imbaraga zitavuga Imana zose muri iki kibanza zeyurwe no gukomera ku imbaraga z'amaraso ya Yesu twatuye. Ureke ijambo ryawe rikora umurimo waryo muri uyu mugoroba, kubagiye kumva kubwiye kutubwira ijambo ryawe. Mwuka Wera ganze muri iki kibanza, ategeka imbaraga kuri buri muntu wese, kugira ngo ashobore gutahura urukundo n'imbaraga wakoze muri Kristo Yesu, tudaheranwa n'urupfu kandi wararutsinze ubwo wajaga ku musaraba. Tugirire neza kandi uganze, kuko uri Data kandi ushobora byose, mu izina rya Yesu, amen. Mwihangane kandi Imana yacu iracyahari. Bwana sifiwe. Muririmbyi yaravuze, aravuga ngo kama rafiki wakosa, mu gihe tubuze inshuti tugira gute? Tunaendelea kuwa na imani. Munyakire ngo amina. Kandi cyo nicyo kintu tugiye kuvuganaho gatoya umwanya mutoya. Imana impaye kwizera Imana. Twizera Imana. Turaza kurebera abantu bamwe bafite ingero nziza cyane zo kwizera Imana. Kandi iyo Mana
amen. Kwizera Imana. Undi muri doctrine zacu abizera Kristo tugira ibintu tugenderaho, tugira ibintu twita doctrine, niba ari reka mbivuge ibintu twita doctrine. Ibintu twita doctrine iwacu mu bapantekote, reka tubivuge uko nguko, ni ibintu bigera ni byinshi, ariko no babwira ibintu nk'abingahe gusa, hanyuma ninjire mu ijambo. Munyakire ngo amina. Mu bigize amahame yacu yo kwizera, ikintu cya mbere nuko tuzi neza ko uwapfuye azuka. Amen. Izo ni inyigisho Pawulo yavuze, aravuga ngo nizibanze. Ubwo ni ukuvuga ko turizera neza kandi tubifite neza mbere yuko ukizwa na mbere yuko ubatizwa ngo uje mu mazi menshi. Uza wiga bakakubwira ko abakristo bazapfa kandi bakazuka. Munyakire ngo amen. Kandi ryo niryo shingiro ryo kwizera. Iryo niryo shingiro ryo kwizera. Amen. Kubitindaho rero ni ngombwa, ariko kandi n'igihe bitabaye ngombwa birahari kandi biriho. Turabizi neza ko kuzuka guhari kandi hazuka abapfuye bizeye bose. Amen. Cya kabiri, twizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Amen. Twizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Cya gatatu, twizera umubatizo w'amazi menshi. Siko yeme? Twizera umubatizo w'amazi menshi. Icya kane, twizera ko Yesu azaza. Aya makuru nimuyafite mwebwe? Amen. Mihigo nari muzi cyane mu bagabo b'abasitanzi, Mihigo barimo. Mihigo twamenyanye muri 98 i Kigali, yaravuye i Lubumbashi aca muri Zura. Ngo agere muri Zura, mukuru wanje amuha amafaranga yo kunzanira. Anzanira amafaranga ari amadolari 350. Mihigo ntiyaranzi, araza ngo agere Kigali nashakisha nsanga Kicukiro. Arambwira ngo aya mafaranga yabanaga n'abagabo bene wacu basenganaga muri Bombereje. Arababwira ngo ndabizi ko muri muwo mushaka mukamubona, ariko ndashaka kugenda ngo mubone mwibonere gutya tuvugana. Araza, yari umugabo w'imfuru tabaho. Bwana sifiwe. Araza angereza hayo mafaranga, uhereye uwo munsi tuba inshuti. Twagiraga ikanisa ku Gishushu hariya igihe kinini, nacaga kwa Mihigo tukaganira. Murabizi ko yari umugabo uzi kuganira. Hanyuma rero muri 2015 nibwo nageze hano muri Kenya bwa mbere. Nza hano Rongai, hari abana babanje, abana ba mukuru wanje babaga hano. Umwe naninje kumuherekeza aja hanze. Hanyuma mpasanga Mihigo. Hari hatuye n'umuhungu mwishwa wanje wabaga hano. Hanyuma rero mpasanze Mihigo, sanga bafite amasengesho ahantu babaga. Urabona hano kwa Mucuranya n'abantu ba hano murahazi. Hariya kwa Mucuranya na siyo habaga icyumba cya release cya mbere cy'amasengesho, ni hariya cyabaga hariya kwa Mucuranya. Cyari cy'abantu bose. Ya noneho rero ndaho kwa mwishwa wanje Mihigo arahansanga. Uba hano? Ati ngo aba hano. Kandi ga hano ukuyewe yaranze ko nkunda ibintu zo gusenga. Arambwira ati noneho hano hari amasengesho kandi ngiki cyumba hano. Kwari ugusohoka mu ruhoro imbere gutya, twama winjira muri ico cyumba. Hanyuma tumarana mwaka 2. Ndongera ndamumenya ubundi bushasha.
turaganira, ambwira amateka, ambwira ibintu Imana yavugiye muri iki gihugu. Bwana asifiwe. Arambwira ngo Imana, Bwana asifiwe, ngo Abanyakenya babonye abantu baje hano ngo basubira mu byanditswe. Ngo n'imihigo bambwiye uwo munsi, ngo basubira mu byanditswe, ngo bamaze gusubira mu byanditswe, ngo bashaka abo bantu, ngo basanga Imana yababwiye abo bantu muri 80, ngo abantu barebare, ngo b'imibiri irembereye, ngo bameze ukuntu nyine kutameze nk'Abanyakenya. Abo bantu ngo bazaba bavuye mu gihugu cyo muri Afurika yo hagati. Si iwacu bene data. Abo bantu ngo nibagera muri iki gihugu, Bwana asifiwe, ngo abo bantu nibagera muri iki gihugu, ngo ico gihe ngo ntimuruzi ko igihugu cyanyara ubutayi ngo kigira imvura ngo nibakandagiza ikirenge cyabo hano, ngo imvura muzobura muyikwiza. Ubwo hari akajogi mu kwezi kwa gatandatu bidasanzwe. Munyakire ngo amini. Ndamwibutse tumarana iminsi 2 aho ngaho tuganira, tuguwe neza mu buryo bukomeye cyane. Amen. Ejo bundi agarutse hano naramusuye inshuro nyinshi, turaganira nawe. Umunsi umwe ndetse byabaye ngombwa ko aranyakira, yambaye no ku Munyamerika, yambaye no ku Munyamerika kubera impamvu z'uko yari inshuti yanje magara. Mihigo rero kuvuga ku munsi wiwe, Bwana asifiwe, nta pfunwe mfite, nta nubwo mfite. Amakuru mfite make yo kubaganiriza muri aka kanya se cyangwa ijambo ry'Imana mfite, ninasimama kwenye miguu yangu mbili, ngiye kubabwira mukeya kubera ko Mihigo yari umukozi w'Imana. Munyakire ngo amine. Hani wacu mu rusengero umunsi iminsi yamaze hano, yaje hani wacu mu rusengero arahasengera hano. Ese nzabaki yaguze intebe zingahe hari? Yatuguriye intebe zini uwo munsi. Rero uwo mugabo, amen, Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha rwose, dufite icyo twamwibukiraho. Bibiliya itubwiye aya magambo. Muracyafite ibitotsi ko ndareba hari abantu bagasinzira. Uko mufite umwanya wo gusinzira hano. Amen. Amen. Biravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, ntimuhagarike imitima yanyu, ngo mwizere Imana nanje munyizere, ngo kuko mu rugo rwa data harimo amazu menshi, ngo iyaba atarahari mbabwiye, ngo ariko ngo ngiye kubateguriza hanyu, ngo kugira ngo aho nzogira gute, aho nzaba ngo ariho namwe muzaba. Amen. Yesu ashimwe cyane kubera impamvu z'igikorwa yakoze gikomeye. Munyakire ngo amine. Yesu yakoze igikorwa gikomeye umwana w'umuntu atari kwishoboza. Bwana asifiwe. Yesu yaraje mu isi, Biblia iravuga ngo amekuja ngwini kondoo zake ziwe na uzima, tena ziwe na huu uzima tele. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo arashima Imana ko yandikishije mu by'Imana yavuze byose, ngo nta kiruti kiko Yesu adukunda. Imana iradukunda ku buryo yaduhaye ijambo ryayo. Munyakire ngo amine. Abantu badakunda ijambo kandi batarumva ijambo ntabwo bashobora guhinduka. Impamvu rero turira tugahogora tugapfa tugapfuka, n'umuntu yapfa hagatangira kuzamuka amazimwe n'ibindi bintu, no, nuko mutasogongeye ngo mumenye kuko agira neza. Munyakire ngo amine. Mihigo yageze yaja, kandi mu by'ukuri aho yakoreye harahari kandi arahazi. Ubu rero Biblia itubwiye aya magambo. Amen. Ngo ntimuhagarike imitima yanyu, ngo mwizere Imana nanje munyizere, kuko mu rugo rwa data ngo hari amazu menshi. Reka tuvugana abantu bangahe gusa. Nahoza nsoma igitabo cy'Abaheburayo kivuga ko abantu bize. N'umugabo bita Enoki.
Inoki ngo yizera Imana, agendana n'Imana imyaka 365. Imyaka 365 agendana n'Imana, ngo yizera Imana, aragenda nyuma umunsi wa nyuma yuzuza iyo myaka. Munyakire ngo amen. Imana iravuga ngo uyu mugabo ntakwiye gupfa. Bwana sifiwe. Imana iravuga ngo uyu mugabo ntakwiye gupfa. Uyu ntakwiye kushikuzimu ngo abore. Sema amen. Sema amen. Ngo ntakwiye kushikuzimu ngo abore kubera ukuntu yanyizeye. Fuko njana nawe kamuzamura. Bibiliya iravuga ngo imujana ngo adapfuye. Aragenda ubu niyari. Hari ukuntu inyigisho za Bibiliya zibivuga, babagabo mu muzashiri Yohana ngo bazaza babahamya babiri, umwe bakamwita nde, bakamwita Eliya nande na Enoki, ngo abo bagabo bombi ngo nibo bazoza, ariko nabo ngo bapfe kuko nabo bazawe n'abagore. Birashoboka ariko kugeza aya magingo baraca hamwe nk'abantu bazamuwe badapfuye. Munyakire ngo amen. Umuntu wa gatatu wagaragaje kwizera kandi arahamwe no kwizera ni umugabo bita Aburahamu. Aburahamu bamwita ngo ni sogokuruza wo kwizera. Icyatumye Aburahamu yizera kandi ngo akitwa sekuruza w'abizera ni izihe mpamvu? Amen. Bibiliya zivuga ngo ni umuhamagaro yahamagawe, Imana ikamubwira ngo vi wanyu usige inzu ya so na bene wanyu bose ngo ugende. Kandi Bibiliya ikavuga ngo yagiye ngo asa naho atazi yaje. Kubwo kwizera ngo aragenda, kandi ngo ageze iyo yagiye mu gihugu cy'amasezerano, muri gakondo yiwe, ngo ayibamwo ameze nk'umusuhuke, ngo aba mu mahema. Ngo impamvu yabaye muri ayo mahema ngo nuko yarazi hari ukuntu ngo yagize ihishurirwa umunsi umwe, ngo abona umudugudu ngo Imana yubatse kandi kongera ikawurema. Munyakire ngo amen. Arawubona uwo mudugudu ngo bituma tubaka, ngo ahera mu ihema, kandi ngo ayo mahema ngo ayabanamwe na Isaka na Yakobo. Munyakire ngo amen. Pawulo yaranditse aravuga ngo iwacu ni mu ijuru niho dutegereje ko umukiza wacu azava. Siko yeme? Niho dutegereje ko umukiza wacu azava. Hari ababaye mu isi nk'abatazayivamo. Amen. Ejo nabonye umugabo hari ku rubuga rwacu nyine rwa hano rwa Siberka, avuga ibintu mbona aranditse ngo aratangaye ngo imperuka irabaye ngo dore ngo kuva mu gitondo ngo kugeza aya magingo ngo babisa abantu 11, ngo babise abantu 11. Turi muri iyi si ariko kandi dufite n'ahandi tuja. Munyakire ngo amen. Hari ahandi tuja, hari ahandi dufite kugenda. Mihigo avuye muri Amerika azindutse, siko? Mihigo yarazindutse, Mihigo yaraje gusura abavyeyi be. Imana ishime ko yashita agashingura se, ise yarangiza ubu nyine aho bari bashobora kuba bari kumwe kubera Imana. Bwana sifiwe. Ariko icyo yaraje gukora yaragikoze, sibyo? Mihigo rero yarahindukiye atekereza ngo azagera mu rugo iwiwe, ariko dore harangirije. Turaharangirije kandi ni hano, kandi ahangaha niho inzu yiwiri, niba batazomujana ariko inzu yiwiri hano. Ubwo no kuvuga ngo arazunze, ariko bibaye ngombwa ko agaruka hano. Saha muri Ronga yahereye, saha yabaga muri Kenya, si hani wacu yaratuye. Hanyuma rero turaragarutse. No kuvuga ngo isi tuwasafiri, turabagenzi, tugomba kwibamwo nk'abari mu mahema. Tugomba kwibamwo tutishimira cyane ukuntu tuyibayemo, ahubwo tuyiteguriramo. Umunsi umwe nariko ngenda hano, nari mvuye hano manuka njiriye epfo iwacu, nari ngituye Tumaini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Numva ko ijwi rimbwira
rimwe na rimwe umuntu azavugana n'Imana, ntabwo ari kenshi, ariko uwo munsi Imana imbwira amakuru, irambwira ngo ese njyewe, irampamagara, numva irampamagara, irambwira ngo ese njyewe ndi uzi impamvu, ngo ese nguzi impamvu ngo itorero riri ku isi, munyakire ngo amen. Amen. Uzi impamvu itorero riri ku isi? Nsa n'ushishinganyije ukuntu yamatangira ambwira amakuru, arambwira ngo itorero riri ku isi ngo kubw'impamvu zitatu, kubw'impamvu zitatu. Irazintondorera, irambwira ngo impamvu ya mbere, Bwana asifiwe, ngo nuko itorero ku isi ngo ari umucyo w'isi. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Amina. Mwebwe muri umucyo w'isi. Imana imbwira iryo jambo ndaryumva mu matwi yanjye. Irindi rya kabiri, Bwana asifiwe, rya kabiri irambwira ngo rya kabiri ngo muri n'umunyu w'isi. Yampaye inka. None hahandi muri Matayo gusa. Niyo mpamvu naho ruzingiye. Irambwira ngo impamvu ya kabiri ngo muri umunyu w'isi. Itorero ritari ku isi, isi ni ikijavu, isi ifite ibibazo. Amen. Cya gatatu ngo mubereye ku isi kwerera abantu bose imbuto. Ngaya makuru uwo munsi Imana yambwiye, sinzi ko nawe ushobora kumva yandi. Irambwira ngo muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'imisozi mutabasha kwihisha. Bwana asifiwe. Bibiliya yatubwiye ngo manararavye ngo iyo ntizera ko nzarebera neza kugira neza kuwiteka mu isi yababaho. Kwizera kwacu niko kutwemeza neza. Bibiliya iravuga ngo mu gitabo cy'Abaheburayo haravuga ngo ntibishoboka ko umuntu utizera ngo yagira ati yanezeza Imana. Yanezeza Imana. Ntibishoboka ko umuntu utizera ngo yanezeza Imana. Ndabasaba kwizera. Bwana asifiwe. Ndabasaba kwizera. Ndagira ngo muri iki gihe no muri iyi minsi dufite no muri ibi bihe ukuntu muhaye mubona impfu zikikikana mu bantu, munyemerere mwizera Imana. Bwana asifiwe. Ntabwo muhaye nigisha abapagani, ndiko ndigisha abakristo. Ntabwo ndiho mbwira abapagani, ndiko ndabwira abakristo. Ariko muri twebwe harimo abantu batizera. Amen. Mihigo rero yarizeye ibikorwa yakoze n'imirimo y'Imana yakoze, yarizeye. Amen. Ndamwibuka cyane iyo wazaga aho ari, mbere yuko akuramutse yajaga abanza akagusekera, akakuvugisha ukiri nkariya, ukajya kugeraho ikiganiro cyakorereye. Yari umugabo w'Imana. Bwana asifiwe. Bene data rero mukomere kandi mwihangane, mwizera Imana, tuzamusanga, tuzamubona hari aho ari, kandi aho ari niwe ategerereje abandi bose. Bibiliya yatubwiye ngo abo bose ngo bapfuye bakizera. Siko Bibiliya ivuga ngo abo bose bapfuye bakizera ngo ntibarahabwa izasezeranijwe, ngo mupaka twe tuhakandagisha icyacu kirenge. Umunsi tuzohagera rero niwo munsi tuzahabwa amakamba. Amen. Mwizera Imana, kuko Imana ntabwo si mujanja, Imana si n'umunyakinyoma. Yesu ntabwo abesha. Yesu ntabwo ashobora kubeshyira mu ijambo rye. Yaravuze ngo ngiye kubateguriza, kandi aho ndi ngo namwe niho muzaba. Turamwiteguye rero, turamwiteguye ko azaza, kandi ubwo azaza bwose azaduhemba. Mukomere rero. Bwana asifiwe. Abana be bashobora kuba bankurikira, umugore arankurikira, n'abandi bose bari hirya no hino. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mugabo wagiye yari intwari y'Imana, kandi mwizere gusa kugira ngo muzamubone. Ariko igihe hatabayeho kwizera ngo mwizere Imana, birarangiye. Kumubona bizagorana, ntabwo bizakunda. Ariko niba twizeye Imana, nejo bundi. Bwana asifiwe. Umuririmbyi yaririmbye nsoza, yaririmbye aravuga ngo
tuwasafiri, tuwakaribia nchi ya mbingu kwa Mungu Baba. Tusiogope bonde la kufa, tusiogope bonde la kufa, tusiogope bonde la kufa. Yesu atusaidie. Amen. Imana ibahe umugisha rero, mukomere kandi mwizere Imana kandi mu by'ukuri. Abantu bumvise aya makuru, reka ngaruke kubana n'umugore. Bari bategereje ko umuntu azindukurutse. Hatabayeho Imana, hatabayeho kwizera, hatabayeho kumenya Imana, bari kuraho. Baba bararavye, abandi bagahwera bikarangira, abandi bakagira ibindi bibazo bivananye n'iki kibazo. Ariko Imana ishimwe ko bahari kugeza aya magingo. Munyakire ngo amen. Imana ihimbazwe rero, kandi Imana ibahe umugisha, mubashe gukomera. Ariko cyane cyane mbabwire ngo mwizere Imana, kuko abapfuye bacu tuzababona ari bazima kandi natwe turi bazima. Imana ibahe umugisha kubwa Yesu Mwami. Amen. Twongera amashi ijambo ry'Imana duhawe ibumbure. Narengiza ngo mwihangane turirimba karirimba ko gutanga amaturo y'imfashanyo, hanyuma tuje guhabwa impanda z'Uwiteka zizavuzwa mw'ijuru. Abayuda musinzi ebuje, abakijijwe bo mw'isi bose bazamwitaba. Abakoranije mw'ijuru rye ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, zikoze izina ryaje kitaba. Uwo munsi hazazurwa abapfuye mureba, bave mu bituro k'umucunguzi, azahurira hejuru n'abazaba bariro. Zabapari nanje sinzaburayo, ubwo azaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, zikoze izina ryaje kitaba. Yesu data ushanza mukorera ndacogora, kwiza ubuntu n'urukunda mfitiye, maze imirimo yo mw'isi amanini ndageza. Azapama karangeze mw'ijuru, ugazaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, zikoze izina ryaje kitaba. Yesu data ushanza mukorera ndacogora, ubuntu n'urukundo mfitiye, maze imirimo yo mw'isi zamanyenyeragiza. Azapama karangeze mw'ijuru, ugazaza amagara
Yesu databuja nzamukorera ndacogora wizubutu n'urukunda mfitiye mazi imirimo yo mwese azampangerageza azampama magarageze mw'ijuru ugasaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo reka zombi izina ryaje kitaba. Amen. Hallelujah. Imana ibaheze umugisha.